Tribunal Constitucional niykamun mana serinhachu habeas corpus hatipay kaytas churaykusqa hukruna karcelpi wichqasqa tiyaq Ayacuchupi. Chaywansi aswanña yachakunña Huamankaka penalman astasqankumanta. Mañakuyninpi Edgar Ore Michuapa, interno carcelpi tiyaqpa, abogado nin presukunapa derechunkunatas usurachinku nispa. Manas sirninpichu waqaychanku aswanja manas chanintachu tiyanku. Kay sentencia 748-2021 yupaypim colegiado niykamusqa hasta nankupaq qillqaykusqa acta de consejo técnico penitenciario nisqata. Noviembre killata iskay waranja iskay chunka watapi. Chaymi mañakunku Dirección Regional Centro Huancayo wasita hasta nankupaq chunka suqta prisukunata. Chayukupis kay hatipay mañakuqpas kachkan. Hinallataq hunjaytas usurachinmanku. Cárcel waqaychaq runakunata.